داخوانیه کو دانه چاپمنیه متینگه کو کرنت متینگه را کو آخافتنه yani tamam xavatê wana servê hat meşandin ev dost û ew hatin darzandin yani ew xavat hatin darzandin mabin hevserokên yên bajarê Amedê birêz Altun Hayrettin Altun hat girtin û du de jî hevserokên navendê Giştî birêz Keskin Bayındır hat girtin yani ne tişkî rast yani tiştê rast evet ku maruf siyasetek demokratik bike rev rebazivi her tiştok eşkere beji yani dvi kutje ne memnun dvi kul kefat tejene dvi kutje aciz vici le gerek tahammül bike ki ku siyasetek demokratik bike fikri hu eşkere beji gerek hürmet nişamide yani via vay binçavkerin u via vay girtin brasti peşeroja Türkiye'ra maruf gelek xemgin kiro gelek siyasetmedar binçavda şey girtige eden te encam jeder neket yani çıkaçı daha revş xarajber xarabın şube ber heviyama ev ku evantişan verin seknandın herkes fikru romanı xu be eşkere bin zaman o siyasetek demokratik verekirin çi astengil peşe vere rakını en bit fazın yani